14, un settore di là. La parola di Adonis in arabo è stupenda perché ha una sua musicalità notevole, però certamente se non ci fosse la traduzione a fianco sarebbe difficile a sentirsi. Certo. Per contro abbiamo un altro aiuto che è internazionale, che è la musica. Io credo che la musica, che è già stato sperimentato questo concerto non in Italia, aiuti moltissimo, perché aggiunge musicalità a musicalità e il segno e il senso delle parole lo abbiamo e quindi penso che si completi molto bene, un esperimento che hanno già fatto altre volte. Oggi del resto Adonis è venuto, ha parlato, al laboratorio che abbiamo inaugurato oggi e quindi ha parlato in arabo, ha voluto parlare in arabo giustamente per far sentire anche quelle che sono le differenze che oggi esistono tra parlare in Mediterraneo e parlare da parte nostra in francese o in spagnolo o in italiano o magari turpitudine in inglese. Lei come vede il connubio tra la musica jazz napoletana e la poesia di Adonis? Non ho nessuna, io la vedo benissimo, sono certissimo che non c'è nessun problema, anzi, lo dico perché io tempo fa ho fatto alcune mie prove di lavoro in palcoscenico, Shakespeare con Ellington, e ti assicuro che funziona benissimo. Bene. Quindi proprio a maggior ragione non c'è ragione. Grazie. La parigina Guai caramello. Che bello. لم أرى الطرق تطير كما رأيتها في نابولي 18 من الشهر الثاني في السنة 2002. كنت أريد أن أصل إلى المطار خوفا من أن أضيع أو أن تفوتني الطائرة كما يحدث لي غالبا. وكنت في الوقت نفسه أريد برغبة جامحة أن أرى تمثال المسيح المحجر لسماتين. كم الماء منديل يتجعد يشف بتجعداته كلها عن جسد تقول في وصف آلامه يكاد العذاب أن يكون هذا الجسد. كنت أشتهي أن أشرب القهوة ثانية في مقهى إنترامونيا في ساحة برلين وأرى كنيسة سان دومينيكو وساحتها، لكن الطرق كانت تطير وكان التاريخ يتدلى فوقنا دون أن يعرف كيف يضع قدميه على الأرض في زحمة السير
التي ذكرتني بأختها بين أنطلياس وبيروت. وها عيناي تسألاني كيف يكون المنفى في خطوات شخص يخرج لتوه من قاعة في جامعة نابولي. تحدث فيها عن الآخر، ليس في الذات غير الآخر. قال: